I dobro jutro, Jaja, dobro jutro, kako ste, jeste se naspavali? Znači, veoma je rano ujutro, ja sam malo tih bio, da ne bi travu probudio, da ne bi pasovo, ako ćemo iskreno. Zvao me brat na kafu, a ja sam raspoložen uvijek za kafu, tako da idemo jednu kaficu da piju. Hajde. Znači Raja, koliko niste primijetili, ovo je jedna nova kamera. Ovo je Canon Ixus, valjda. Nije moja nažalost, bar ne još. Dao mi je metak da probam. Hoće li mi valjati za vlogova, neće li ovako za snimanja. Probat ćemo je naravno i na igricama. Pa eto, ako vam je slika dobra, udrite like. A ja. Raja, završili smo sa kamerom. Idemo kući. Možda danas skoknemo gdje dalje, ne znam, vidit ćemo kako bude Draga raspoložena. Znači, prati ovo. Ne znam vidi li se išta na kameri, ali ovo je ljepota. Ljepota od travnika. Vidimo se unutra. Pozdrav na novi krug. Zvala me moja draga mama. Pozdrav mami. Zvala me mama da joj odem nešto obaviti. Tako da vodim i vas sa sobom. Malo ćemo kroz grad proći. Nešto Raja, mi idemo dalje. Paja Patak je dobio zadatak da poljubi patku. Pišite u komentare gdje. Raja, završeno. Idemo dalje. Sad ružno ovako. Ja malo nisam navikao da nosam kameru sa sobom, tako da nemojte zamjeriti. Nadam se da nećete. Malo mi čudno izgleda. Ništa, idemo dalje. Idemo sad tražiti Metka. Da vidimo gdje je on. Gdje je Raja? Vi meni ne bi vjerovali koliko je hladno. Znači, meni nos otpada, uši otpadaju. Ali ne bi kapu ovu kad skinuo naočale, nema tih para. Raja, evo nas. Ja i Gosin Šanžir, Metak. Kako ste? Ovako sad sam pričao sa njim pošto on naručio ove maskice. Možemo naručiti maskice ovako sa ljiljanima, a ti još dole? A ništa bruda, vidjavamo se. Možemo naručiti maskice ovako sa ljiljanima, a možemo i dodati logo, to jest brand. Od moj brand, da kažem, na njima. Prošli smo buku, da nastavimo. Javite se koliko vas ima za maskice, ko je zainteresovan, ko jest, ko nije, pa ćemo uraditi tako broj, naravno uzet ćemo malo više. U slučaju da se još Raje javi da hoće, pa vidit ćemo. Što nas je više, to je manja cijena i tako u krug. Nije do mene, žao mi je, jer ja ih moram naručivati, ne pravim ih ja. Uglavnom sad idemo po moju Dragu i rodicu i idemo malo da se vozamo. Raja, evo nas, trenutno smo u našoj limuzinici, ja i moja Draga, međutim moja Draga ne želi da izađe na YouTube-u, bar ne još, tako da čekat ćemo naravno da se ona malo opusti, da se prilagodi ovome svemu. Čekamo rodicu pa da možemo da krenemo, malo ćemo snimati u putu, nadam se da će, mislim, to će vama biti 10, 15, 20 sekundi videa, dok će nama biti sat još nešto u jednom smjeru. Eto, uživajte! Raja, sad idemo malo da pojimo stoku. Pod pojenjem stoke mislim da smo skroz na rezervi, nažalost. Stoka napojena, znači pun. Sad idemo.
Raja, nešto sam kupio, imam nešto novo. Idemo kući da vam pokažemo šta je to. Raja, evo nas nazad u studiju, naravno. Jedan od najvećih problema koji sam primijetio u mom studiju, to jest soba u kojoj snimam videe i u kojem planiram nadalje snimati videe, jeste ta da imamo užasno svjetlo. Znači, žuto svjetlo, staro svjetlo, to je bilo još ovdje dok sam uselio. Nažalost, nikad nisam, da kažem, stigao promijeniti. Međutim, za Raju koja je prvi put ovdje, dobrodošli, ovo je moj studio. Znači, sad ćemo malo okrenuti kameru, da vi vidite kako mi izgleda ova moja lijepa postava. Znači, tu je ovaj gospon tronožac s kojim smo snimali. Znači, kompjuter, u toj drvenoj u ovoj kutici su mi one memorijske kartice i tako to. Moj PC, naravno, ljepotica koja ovo se pokreće, monitori, ono tamo buđak, to su mi dijelovi od kompjutera i tako to. Naravno, znači to je prostorija u kojoj snimam, ne možemo odzoomirati, nažalost, ružno svjetlo, stolca malo ostarla, ali nema veze, u skorijoj budućnosti moći kupiti novu. Ne dam žena da trošim puno para više na ove stvari, tako da snalazim se s onim s čim imam. Naravno, svjetlo je znači katastrofa, kao što vidite slika je mutna i malo loše izgleda slika, kao da je slaba kamera. Ovo snimam sa telefonom iz razloga što kamera neće fino da fokusira. Skoro nikako neće fokusirati zbog lošeg svjetla. Naravno, ja ću svoj telefon staviti na stalak ovaj tronožac iz prošlog videa s kojim smo malo divljali po cesti i snimat kako mijenjam svjetlo. Daš. Aj neka vas sa mnom. Znači, do sad sam koristio uvijek ugasim svjetlo i upalim pogrešna puljka. Upalim ovo ovdje svjetlo i sa njim na nešto iliči kamera i sve to, naravno u postavkama morao sam dotjerivati tako to. I imam još jedan ovaj krug, nažalost njegov tronožac koristim trenutno za drugu kameru, tako da nije dostupan. Prebacujemo se, to će vama trajati sekunda, a meni malo duže dok je ovo sve namontiram. Idemo. Evo nas, tu smo, ne znam koliko sam udaljen, malo mi je nezgodno. Idemo da mijenjamo svjetlo, da vidimo ćemo li uspjeti. Stani! Prva stvar na koju želim da vam skrenem pažnju jeste ovo ovdje što vidite. Znači, evo, tu. To ne raditi ni za živu glavu. Znači, ovo sam samo uradio da bi vama pokazao kako ne treba nešto raditi. Znači, skloni to fino ovo. Sad već možemo raditi. Idemo dalje. Evo ga, skinuo sam zdjelu. Idemo dalje, zdjelu da sklonimo po strani. Sad, ne znam, će li se išta vidjeti. Samo jedan brzi disclaimer. Znači, kad sam krenuo da navrćem sjelcu, doslovno grlo ovaj limić iz grla mi je ostao na sjelci. Dobro, sam reći da mi ugrađujemo jednu malu, jednu veliku, jednu za live-ova, a oba dvije kad budemo ovako snimali. Palimo prvi put svjetla. Nažalost, grlo koje treba biti za malu sjelcu je otišlo, tako da ćemo to probati zamijeniti. Nadam se.
Nakon kratke namještaljke, time out, upozorenje. Druga stvar na koju želim da vam skrenem pažnju jeste ovo što ćete gledati u narednih par minuta da ja radim u ovom videu, ni za živu glavu ne raditi, kod kući ni bilo gdje drugo. Znači, ako nemate iskustva sa strujom, struja je, da kažem, jedino žensko koje ćeš jednom u životu barnuti i pitanje je hoćeš li doživjeti sljedeći dan. Ne igrajte se sa životom, ne igrajte se sa stvarima kojim ne trebate. Imam iskustva sa strujom, radio sam u elektrofirmi i znam šta radim. Tako da, molim vas, ni za živu glavu da se igrate sa strujom ukoliko ne znate raditi. Nastavljamo video. Raja, pošto ja nemam druge podloge, osim ove, mislim nemam druge lokacije gdje da snimam, mimo ovoga. Meni se nešto desilo prilikom mijenjanja ovih sijalica, što želim vam pokazati ukoliko imate iskustva i ponavljam opet, molim vas, ukoliko nemate iskustva sa strujom, ne znate rad sa strujom, da to ne radite. Hvala. Znači, priskoči ovaj dio, primota jedno pola minute, minutu. Znači, meni se desilo da sijalica, ajde fokusiraj, sijalica, da joj prilikom skidanja otpadne ovaj gore dio. To jest ovo, da kažem, ostane unutra u grlu. Način na koji sam ja uklonio ovu sijalicu i uklonio grlo, to jest uklonio sam prvo taj, da kažem, ovaj dio, uklonio sam ga prije nego što sam počeo da zamijenim jedno i drugo grlo, pošto ovom grlu ispalo ovo, tako kontakt za struju. Uklonio sam kasnije ovo grlo, međutim, način na koji ja uklanjam, hajmo reći, evo, ovo je ostalo unutra. Hajmo ga malo zavrnuti. Neće ne zavrne zato što nema ovog navoja. Međutim, ako ostane unutra ovaj dio, način na koji ja vadim ovo, da kažem gore dok je spojena na struju, jeste da nađem drvenu kašku. Znači drvena kaška u omjeru ovoga. Kao što je na primjer ova. Znači nađeš drvenu kašku u omjeru ovog ovdje limića i pritisneš unutra, drugom rukom čuvaš ovo i odvrćeš. I dok odvrćeš, ono se unutra uglavi u ovo i skidaš ovaj limić, to jest vadiš zaglavljeno ovaj kapak, vrag, ne znam kako se ovo kaže, pišite u komentare kako se ovo zove. Vadim iznutra. I naravno, poslije toga možeš normalnu sijalicu da zavrneš, ukoliko koristiš grla. Naravno, ovom su navoji su, da kažem, ovdje. Ispali su navoji, zato sam zamijenio ovo grlo. Tako. Znači, Raja, ponavljam još jednom. Ukoliko nemate iskustva sa strujom, molim vas, nemojte se igrati, može vas koštati vašeg života ili osobe pored vas. Znači, uvijek ima neko ko vas voli, mislite na osobe koje vas voli. Ako mislite da vas niko ne voli, volim vas ja. Znači, nemojte zbog mene to raditi. Napokon. Znači, fokus me ubi. Znači, uspio sam izmijeniti. Znači, ovo je sad kamera s kojom radim ove videa ovako. Uspio sam svjetla, okrenuo sam ih na opačke, ne znam koliko se vidi. Prema dole sam ih okrenuo, znači soba je puno svjetlija, puno sve. Testirat ćemo, nadam se, kad mi dođe u ponedjeljak kamera za igre, za live streame. Testirat ćemo da vidimo kako se zapravo vidi, okrenuo sam oba dvije sijalice. Znači kad igramo gori samo ovo svjetlo, ne znam koliko se vidi na kameri. Znači blago svjetlo ovdje, znači ovo je sad havarija. A kad ovako snimamo, palimo i velika svjetla i tako to. Možda ubacimo panele nekad u budućnosti, ali sad za sad to je to s čim radimo. Eto, viđamo se, Raja, ubrzo. Pozdrav svima. Whiskey for a grown man, hanging in the islands looking for Earl like Cold Jam. I make them be retarded, so I'm calling it.